Assalomu alaykum. Bugun kaf harfini öğrenemiz. Bu jinishga o'qilinadi, qizil tus bilan belgilanibdir. Mana ka, ki, ku, ka, ki, ku. Sözün bası, sözün ortası, sözün ayağında geledi. K, a, m, kam. K, u, m, kum. K, u, n, kun. K, a, i, kay. B, a, ik, r, u. Bakru, bakru. M, a, ik, r, u. Makru, makru. K, a, r, m, u. Karmu, karmu. K, a, n, z, u. Kanzu, kanzu. T, a, r, k, u. Tarku, tarku. K, a, t, a, b, a. Kataba, kataba. Y, a, ik, t, u, b, u. Yaktubu, yaktubu, yaktubu. T, a, r, a, k, a. Taraka. Ta jinishga ro juvan, ka jinishga bu o'qiladi. Sonda taraka. Ya, it, r, u, k, u. Yatruku, yatruku, yatruku. K, a, t, a, b, t, u, m. Katabtum, katabtum, katabtum. A, ma, ro, ka. Amaraka, amaraka. A, ma, ro, a, it, k, a. Amaratka, amaratka, amaratka. K, u, n, t, u. Kuntu, kuntu. M, u, m, k, i, n. Mumkin, mumkin, mumkin.